Sian ke Mosram constituency kan sakala irong bat kela semla biang ban kring ya kini wan kai ketika tan ka soka jela ka de penmi hukum ban penbahano ya ka sok na plang wan broi syadu ranikor ha ka ba ka jingtrai kan sedang no aus nem thmai ban wan UMLA ka Mosram ba olan sing suin haba pentip ya kene ong ba kene ka jingbang pisa ka soka jela ban penbha ya kene sok ka ba rim bat jot kan long ka jing ai Christmas bas nem thmai ya ba ka Mosram ula ong bo ondala dep ban pen bhai ni surok kablamang na kapisa ka soka jela kan pen ke samla biang ya ka thai mo sunram kablakup ya ka dur ka dal temen balo sikata nama ka jing snu tasam ki surok kablawan ra ya ka jing sosot hak lai kawan jong ki pai ba ka di ka thai kan ni ka surok ka ba al phnyu kilometer kan dei ka intermediate route ka bamut ka bala ban yai atali ki kali kat ba ka surok na wailoi sia plang wan broi on sabai pisa ka world bank house nem aja pun riu uba olan sunyo ong bo onadap yakini kisurok kathai mosram kan sakasoi hakikam chingok kai perthai ban kentiu ya kayok kot hakam hakani ka kam chingok kai jong katai kathai Pampau ke jing sengongo ke bakrao ga MDA government hapo ke jing lam jung chief minister Shri Conrad Sama rangkat do deputy chief minister ba Preston Tonsong badi pi ikitnat jong ka road ba ula punyo sanction arspa 100% tur na kemata kesrok kebanyai 100 kilometer na flawan boy syadu khat pra ranikor ban connect ya ga intermediate route ranikor kan yat lembaga konstitusi jungi ke ba 40 kilometer but 40 kilometer kan kobar ya ka ranikor konstitusi kani ketika skim ke ba ladet food tender mata tayo but housing thumai ngi kemen ba kani kesrok kan trino but kani kesrok kan di ka intermediate route tambah kam di ka nakawol bang kani ketika naka state normal state scheme route ke ba lasang aspa 100% crore di kani kedi na flowang boy sharon ban connect hadu ranikor ya ka intermediate road ke ranikor tu kawai par ke benta ke ba kadang don ngidang ab ya sanction na world bank pada kini boy scheme ke bana willoy sha flowang boy ya keniru ngi community ba house nem ubanwan hau arajal alfundru ya keniru community ba ke world bank kan sanction no kenang ba nadu willoy nadu mo flang willoy mosram shadow ko kanlong ngiyai na intermediate road kani kanlong ka jingkerman ke bakrong bat ban pensamla biang ya ka mosram konstitusi mabla itemen bros kata berkawan ra ka jingkerman yang ikinong sesionong ka konstitusi ba lengba ka jingdon ni bisok ba di community ba ka industri jong ka tourism lu kan sanang kiu syakmat tega hagwe mutang suban penpau sibun ga government ba kami gadi ga Christmas a New Year gift iya ka constituency mo saraw to ngamla ba si kuliang ya ga MDA government ka ba punyo e kani saraw ka ba baro kata ka dream project yung baro kinong sesyon ka mo constituency